Kita mau cari es krim dulu, guys. Dan kita mau cari es krim dulu, guys. Terus kan adik sama kakak nih, biar gak rewel. Yuk. Yuk, let's go. Let's go. Iya, nanti kita cari dulu, sayang. Apa tahu? Enak. Pakai enak. Kita beli es krimnya di sini, Taco Bell. Iya, nah, kecil. Enak, ada enak. Yummy. Enak. Jatuh. Udah, no. Enak. Itu pakai marshmallow ya, Kak? Marshmallow beneran. Marshmallow beneran. Emang ngebohongan kayak gimana? Bohongan itu mainan. Oh. Tadi pakai chip coklat. Ambil apa dia? Oh, dilap. Oh, lap sendiri. Oh, sini ya mama lapin. Udah deh, udah kak, diam kak. Diam. Buka, udah biarin nanti kan mau pergi make out. Oh.
Oh. Ini. Ih, jangan dimainin ke tangan sayang, kotor ya. No. Ntar mama ambil ya es krimnya kalau itu, kalau dimainin. Udah. Udah ah. Udah yuk. Mama, boleh aku. Udah kalau udah kenyang udah. Adik udah kenyang guys. Udah ya kita cuci tangan. Dadah. Jangan lupa